alo mama keto la go kae mesi ya ndondo mukamera mukahitania na mundu agathira ciana ciaku kana mwana waku we arumeneru matakwira aru ya maragerera na guku kianda uria muratagu angirigathi yakwira macira maria namo marabatara arbitration marabatara guthie kuria igoti-ini na mutumia akandikirwa ngero hindu yangi agukana goke murakaru no goke murakaru kiri magana matatu ndio wale muthuri na mundu aragura mugunda wa Kenya na we nginya 50 by 100 nduri ri to nduri hangiri we fata by kuria membri watigirwo ni mundu muikaririe nyumba ni uri muri hangiri 50 mweri tondu huthagira mutwe weri Wakoretwo erutaniria endagia sirio kuma mwatigana we na yo thio ikara hau wire mutumia waku gutire kundu murathie mweri mugima eka undu renda mwicirie mwecirie mungiuni gatiri Nairobi akuria tiriri sabaini akamemeka ukamwingi nigetwo Mansaimo nina nigetwo Kata tukihomoka asante sana ni mundu radikite kaundu very interesting yes go social media because social media by the way ugenda kumenya the trends yes na umenye maundu maragithie na mbere ringi na ringi wakoragwo guku kuma social media ukonaga what people are saying na he mundu radikite kaundu very interesting na arauga atiriri he's in a fix reason being ni ahikanitie wanyita yes sometimes back social na mundu rumerari ende toisho akiwa alikuwa ameoa yes na ni undu wa maundu hiare ni there ni maremirwo ni guikarania na mutumia ucio wake magitigana na fortunately kana unfortunately mutumia ucio ndathire na kana ka mundu uriku uyu agithie nako na mutumia aikimwira riu ri ni ri de thukia ri dirona that turakubatara anymore in our life yes nwanyita de thukia na reason being ati ya gutigana ri ni ati ni aroraga it was from the woman's side ni aroraga kona maundu mao matiraraimu ndwiko maundu mataraimaga regio kire uyu endete na maundu mari endete exactly we gutiri handu wokagira na kasonga maisha ikaendelea maisha magithie na mbere and the guy decided so be it I get married once more yes and he did he got married now he has 2 children with the current wife yes leo ndo aramwikira ina fix ri ni ati muitumia ndamuhuragira uyu wa mbere ararera mwana wake no ne aracokete ru akamuhurira na aramwira monane yes uyu aragiciria aramwona ni undu wa mwana nwanyita yes macemania rira maracemanirie ri arokire mutumia arakimwira riu ri niona ti maundu maingi ndirenda aca ona ndirari horo wa mwana no rio undu ucio toikaranirio nawe na ario amina fix riu onani tondu de handu ngoretwo ngigura property wanyita yes mugunda ni na ugumena ya kantabu koretwo ngigura yes mutumia kiriha kahora ati mugunda munini muthuri ni kainya yes riu ri thina ria munene mutumia we naguo ri no acirikigiri magana matatu ati imugiite kumugia arenda 300,000 na riu ngiri magana matatu ri nicio arabatara tondu riu deadline ya haria guo ni kurihira ri ni gukwiririe kuhiriirie na ni ararigwo gwika atia riu akamwira atiriri giki ogwe nengera ngiri magana matatu tondu ni njui ndungiagai na nie ni gwika atia ni wona ndarikia kuriha ri ni ngugucokeria ni ngugucokeria na document yes cia kuonania ni mamugunda ni ekite masachi na kila kindu hena document na kambuni iri arihaga na hena nginya hari arihite wanyita uri ari akoretwo akiriha ni record yes now the boy child is in a very confused state yes because he's still renting and he has never in his life ever thought of owning land. Aikara go mukomboro.
Kona wikara mukoboro ni kwegai. He has never thought of owning land. Yes. But his former wife is going very soon to be the proprietor. Yes. Of a ranch. Yes. 4 acres. 4 acres is a ranch, man. Na argument yake ni njega muno. You see, mutumia yuri ndari handu ari amugia kuma hindira matiganire ndamwitagia ginya kiria itagwa upkeep ya mwana akoretwo we akikira maundu make mwana uyu ni wake ri mutumia aramwira atiriri negera ngiri magana maigana matatu ni njike atia ni ndibange no ni kugombera uragombera warikia kugombera ri ithio tuone haria turikaraga naki na mwana waku unajua kuna vitu unastahili kwenda urudi kwa clan. Kainya madhuri. Na we ndoro wezi ati hari undu ngioka we gwatire kuringana na uria mathogora makoretwo magithie ma migunda. Ikara nembure kwa mundu athire ruraya kwa komborire. Akigotirithia na ndakwongagirira renti ikokoragwo atondu akorire takumurorera umuroragĩra muthii. The question is ndagire ndeuria by the ona ni by the ndi mundu tocio ri na ingĩka atia tondu wa mbere mundu ena mwana waku that's one thing. Yes. Na riu mutumia uyu ri ni ambia gukuondia atiriri niwe utari na hakiri na ithe ndukegwo kwa accept niwe utari atiriri kindu kia mbere ciana ici wonaga guku nyingi ciina macingo mathari niguo aya matari na matahikite ri either by choice ona kana oria kungiko guthiete ri ni ati ciana icio ri no ire maithe maria maciaciarire nima na matigi utihandu handikitwo atiriri ati ungiciara na mundu kana mundu angigia mwana waku ri mwatigana ri ati abataire gukugia koguo ati kuhe example ati akuga ati kana reason ya kuga ati ndagiaga kana ndari agia kuma ihinda ria twatiganire muthuri njira wagera ri ni azimio njira ogerete ri ingimuikaria thiri muthuri ucio ingimwendaga guthikiriria utire andu handikitwo ati abataire ati ndimwire araria na thahabu ucio niwe muraika wake mutumia ucio kawe otoe mahiga maria metagwo maregirwo ni yake atiriri angikorwo we ndari agekioneki nginya gya we no we tuthuri turia turaririra guku tuhingite maniuru ndukaigue nginya gakirira ni uria magietwo ni atumia ati ni maciarire nao no ndari kindu kingi aragwitia ni ngiri magana matatu iria utari ndagiuka gukugigwitia mbia utari ni iria utari ni nona nyina angari ni awike babirite yaku oyo wega muno na aiko ni athie na kuwa ahura kiriyu ri ciatigara tuka ati no ngiri magana matatu ri agiuka kurwe ni oyo winacio oyo biu kana ni oyo ona kure hihi ngikomba ngikoba no nyone no tondu we ni onire ni twokira tukira na mundu ni athie make ri we thina waku ni gukorwo nduri weciria kugura mugunda na aragura ikainya asa agora ikainyai ni tondu we ni akiririe uguo akendiga agithie ndiragera mutingitwarana tukiona tutingitwarana we backward ndagetiga gutinda agicoka ona no kwa gwitire backward retrogressive yatia gucoka tondu ona ngiricio magana matatu no ngoro ndi nacio no riu ni cia family no ndi nayo riu waguo eno mutarakura aya eno utari kundu murathi ona kana rigia mutwe icio magana matatu ri ngimwa device ri no gindi mwire atiriri athia kuigua ruo ngoro ane tondu ena ruo runene muno ru ni ruo ngona mundu aguka public
ni mundu wina ruo runene muno ni mutukanire ucio ni mundu mutukanire enda kuona uri andu magiuga kira bako mutukanira ni riri ni ati we thiini wa maica make kumaria matigania na mutumia uyu ri we ndareciria no agure mugunda ariagira maica make haria Thika Road mena mukoyu ahikire mena ciana igiri uyu mukandari amwira atiri andu ni magiaga tiri magaka muti wao aikala kuria matigirwo ni mundu athire ruraya kwao kala kuria giane ahandite nyeni kou ahandite nginya nyeni ene ararithia mbuku kou ati gwiciaga ciari kou yes ndari amwe ati no magie mugunda tiri handu make ucio wao ni atiga ruo ruu aririkane atiriri mwana muciare ndekagacia ndateagwo aririkane na mwana haria ngiricio 300 ri tondu riu ri no korwo mutumia mbaithe ni mutego amuikiire aramuigira kiria itagwo ngi muting'oe akinye areke kuriha icio 300 ambiririe riu kumwitia upkeep ya mwana ari kumwitia kiri marwa makiria mawakiri mokaga ukerwo wina mwana wa miaka 9 na nikuratuika ati kacinda-ini ka miaka 7 nduri watumona ki ukerwo show cause Hawaii quantify ro mbeca icio ciothe ukerwo ni mukambiria kwarania na wakiri na ukucinia maji akuria kana ni uri onaga 100 mweri ale mala matatu akire aro mama ke torago gukae misi yawe ndondo muguka mukahitania na mundu agathie na ciana ciaku kana mwana waku we arumene ruo matakwira aruria maragerera na guku kianda uria muratagu wa ngiri gathi yakwira macira maria namo marabatara arbitration batara guthie kuria igoti-ini na mutumia akandikirwo akerwo hindu yangi aguka na goke murakaru oke murakaru ngiri 300 ndio wale mwe muthuri na mundu aragura mugunda wa ikainya na we nginya 50 by 100 nduri ni tondu ri hakiri uyu bata kuria membre watigirwo ni mundu muikaririe nyumba ni uri muri hangiri 50 o mweri tondu huthagira mutwe weri yakoretwo erutaniria endagia cirio kuma mwatigana niguo aga manthiri ngai ni amuhingurire njira na riu ni defaultite na itigarite macio matatu yo matigarite ucio ni gutumwo ndariagia mwana ungi na kou ni mugwanja koto uri ngai atumaga araika kuhingura meciria atari githemba riu ta kiu ata guka munengere macio matatu uria macokanwo uguo pole na mambiririe gwaka na mungiaga gucokanwo ri no guo kwira mukagu na ni mwabugo gwiciria horo wa tiri no kamuragia na kou ri kwaragurite ika icio nyoka muria tiri urauma atia akwira kiambiriria kurihanie ri ege mwari milioni 2 thiko ici kiani kio milioni 1 ri mwari milioni 2 no wone na kou mbere kule kubagia hau kindu kilomita 18 na kou he kundu ungiona he kundu ciendagio atigetie ngiri 300 macio 300,000 no we weekend munywa ngiri 20 mwena mukagu tona ngene kanabu anywa gathuri na wakora muthie Kilimani akwira tele monyueta Thika Road muno ati beba kuna mahali kwingine akiwe udinizoesha tu akimogithi tu peleka place ingine aenda kuigua bahati etagwo bahati bukuku kana etagwo atia au muthuri wa Diana bahati etagwo atia etagwo bahati ole acio aenda guthikiririo cio kuri araida edi mukahuthira kabauni mugacoka mugacemania na your former yes we arari horo wa mugunda na ngiri 100 macio itigarite na ni arakonia kambuni kuria agurire kuria athike na document ciothe ndari kindu atari ndari kindu atari by the way nginya kuria ikagia bia marithiti akona kila kitu mugunda akwira niguo utigarite ki
300 ile tio munagere narua okoro we nacio we nayo thio waikara hau wire mutumia waku gutire kundu murathie mweri mugima eka undu renda mwicirie mwicirie mugiuni gatiri Nairobi akuria tiriri utakula nini na okamuria tiriri si anything tu kuna rice kuna nini kuna chapo ambazo zilikuwa zimepikwa ona kuna gatheri by the way fridge hata naweza kupikia kuna naweza kupikia masalad ama nini ama ngwashe kuna ngwashe by the way ade hwaine ukamwira hiyo heria togwase tu Yoria tugwase tu. Wabe sokarie besiria. Yes. Na ndo ngathie komwira. Asa. Omulate ate mutumio la wale nake. Ate na gwe girimana matatu. Okoro imundu mwega ni besa icio ndi ukuneana. Okoro we mundu mugi. Ogucineana tu tondu no age gucineana ucineane na iniuru. No neane ona cie nyingi. Eni ogetora thini muthuri na gwitikira athireti waroga igoti-ini ni hindi mundu amenyaga atiriri akandirari mukingu akandirari kirimo no ko riria njitirie ni ndamuneire ona nuthu ri no ndigikinyete na inde ori wakiri wake ri aroka na maratathi maguoneria biacara iria ukoragwo nacio ndumenya kuria marutaga ena nginya akaunti ciaku na uingiragia ki yes mbeca ciceraga akaunti-ini okorwo wi mwandike ni arauga mweri mbeca iria wa musara waku na tigutika ni exact ni wego musara waku ni 480 jaje igwo gwo karuta macicio akoria thiriri and for 7 years you've done nothing for 7 years yes you honor and how do you bring a further child who do not help in rearing up or growing up and you still surviving and going around like nothing happened ikinyaga hau wakiri wake akambiriria kwaria your honor is a very arrogant man. Even in these 7 years, he even bought a car. Bought a car for the wife. worth 3,400,000. But he has never done anything for the kid. For that little boy. And for that, your honor, this man should face the law. And we are asking makabia gwa kira maletia makaiga marenda gross sum ya hau yes 7,700 magacoka makaiga o hau ni marenda o mweri uneanaga 150 yes inywe mutigwo na icio ingi kiroga iga mwathani ngai kasaitani aruite ti itheru ukahera wakiri waku orie kana no museto ni pesa wakiri waku akwira tinto kwaria to manja mwakinya jari wakia kwira ndio munagera down payment yes yacira na nĩarenda gacira gathiathie ona ti oro gacira gathiathie moi manja agaikia moko akaigana keiganire ni down payment wewe ndo wakiri kando mazira ni maziga na gonamo kwa sababu ndio wachaka hora mawakiri makeherera na malegwa tie meno ainti bile to le thirikari atha kwirorera meri ukaigwa thirikari gane aruta 19 yes mukorani yatiriri na ndio tuguthie na mbere na gacira gaka arehete down payment yake 1.5 katole icio reke tukinyie hau ni atha wakiri ungi ugwika atia kwambia yari gwiciria ni ati ungika ugwika atia atha wakiri ungi ndio kwa jora leo nida kwa sababu likana kiratuma kiratirigirio horo ucio ngi magana matatu enda tunawali na cio ukinya mutumia wako atindae kuririkania ati ni twaretwo igoti-ini ni gaka karia wahikiti no mwira gora geke gatikuragia horo wa mwana ni kega muno ale mundu manie by the way didiraga na andu imachua ale mundu machua by the way niulizangi mambo ya mtoto we don't talk hata simu anipigiangi she is so mature she's so mature akiwaku na ndio kwaja kula igoti-ini ndwitagwo maritwa asa first defendant ukoragwo wandikitwo JK
Respondent ya kati ya gao. Respondent ya kati keto. WW. Robo mwana oraziriro nake. No how. Yes. Enjoyed. How. Ona kana na kena initials isi yake how. Walugo maheago marito. Yes. And okay, makubi mudu murakaru muno. Mukabaya mesononeka. Wondering why did God allow the devil to roam in this world just like that? Na nikuheana orders ate gwatuika kumagia hau no intimidation na kid we ndukage na any communication ukahorera ndukage ko reach out kwa gwete Biblia igawanyitwo ni muthigari amba igwithanie nake atana gutwara kwa jaji onoko ni kanya mwe kuria no ndikiugite ogu no we menya uri ogwika utana kinya ku Gothi auge ate we ni ukoretwo ke interview na thimu na kumugia na thimu no rathio ikaria muthuri coka mwira atira ciana ici nyingi rona uko cina cingo matha uti mwana utari na ire na ko arume acio arume no ngira makiraga mago makinunua nanu lororia maragera yeah, things have really changed. I tell him that if I was advising him I would tell him we hangita mudurume we macio matatu kirite noneane wakukurariro kwenda na ngigakora ne rendo cokie ri mwire atige gwika atia gucokia mwire atiriri ni part tondu ucio riu ni utonga wa to wake tu ni utonga wa nginya mwana wanyu ri ukorwo ni wa contribute no ke mwire ikorwo henjire ngenda gucokia ngatho na witi yari no kone in kind no dibeza kona wakegire ninge pio kana mukegu no matatu enamo ari agora ikainya na weri uri ore ntoini kuri kuori atale jaga ndoi yes matale jaga ndoi mwatigana tigana wajoka gwene tuika politician na akwiraga wewe mtu akufundikia ata kwa debe kiona kikia mondo getingimira we hau kunekete ndo ni nominated MCA akiro akiuga ni agithire ni tondu mwahitanagiria nake athi mucemanio akora ni akugera ni he andu ena mucemanio yoro na mucemanio ari horo na mucemanio kiwata kirigwa na mwahitanagiria nake ona ukiuria nano wake abure anominate ate anyiri na mundu muge ni muge ona agora wewe waratulito kunekeire tawa wake na irebe tondu ngenda thereme Nada magara kwa kiusia titithero we no ratuithe muhingireirie kioneki giake ora kunikire tawa wake kuma uma gwa kuma undu make maikarire cwa ili na wewe wale ale ntoine ni riu ni gwa koraka yona eka mundu doye and you also know her and the other day we met because she's dating a high profile man in this country and there was a time they were very much in love with her husband and they went separate ways and she was telling me how the husband has always been an obstruction. Yes. It has been an obstacle. Yeah. In her endeavors. Even in her dreams. Yes. Of becoming who she wanted to be. Yes. And she was telling me now she has 3-acre land. Yes. In Keno. Yes. Just behind where they are building I think the government buildings. Yes. They are around there. The county headquarters. Not far. She was telling me if she was to build a high rise, she would be seeing Karava asking for rent.
Imagine mundu acugithe ati ucio ni mukaguo. Na ni gukwira arakwira. Yes. Aga ndena eka icio riu. Ithatu. Kuma twatigana. Tangu tuachane. Na nĩ mĩaka igana rĩu. Wewe wetha kĩndũ o gĩothe. Ona kana wetha kĩnyamũ gĩa kokonati. Ũgunĩkĩre ũtheri wa mũndũ we. Mũndũ insecurity ndũkageithio nginya ndũkahũrĩrwo thimũ. Na nĩ cia wĩra. Enda thiũria ĩkemwe rauma atĩa hau. Just go ask. Ati kugairwo ni kugura. Iko kwa jina yangu. Haya, sawa sawa.